Yes, that one is a full man. Abatura ba district ya Mutoma bashaburwa kureba ngo bayegomze go kubikira nyensya hamwe no koresa kurunji sente ezo barkuba babikire cyo bahwere kurwana sobworo zako musako okusevinga waba no sevinga nikimanyisa ngo noba no somesa umwana kandi waba no somesa umwana noba no gukora entazya yo mu misho etunguke yongere yo mu misho mwongeze mugabo mwongere kubika mureke kwisha kweguza chonka basakoze zimwe zinjire uko kunindeba bamemba bamwe nibijo musakoze bambenda mesente konka ayigure mugabe bibiri abura Chairman wa Rutoche Sako Beka Kantambera nagira ngo Sako ya Rutoche riyo nekora kurunji kandi nekora hard speed ndatero muranga aba members first of all aba members abari within the Sako araba members abiri bati nemani bine bwa shares butano mukaga mushanju atwikirana mu rukiko rungu buryomwe butakayigire okwezi kwa munana abe yarengize shares 10 manager wa Rutoche Sako Gertrude Arnito nagira ngo Sako eje yongiro ubuhereza nekigenderwa cyo kuhereza ba customer babo ire ogwo mwaka ngo kutwabanjora wa plan yo go mwaka tweteka tekereye gukora ahari ba members kandi obumwe n'obumwe tuza ku bantu bashango mbyaro byabo kandi kubashya n'ubuhereza kurugera ngo tutwatandikiriho branch nemba noza kuba no kera branch yakubasa kubikora hihi ubase kutunga ubuhereza bwona bamumuru ba memba bashyira mu rukiko basimira ubuhereza bwa Sako eji ejabo kuba itwe nk'abasigazi bato base kutungurira kutuhereza loan in fact niwe kazayo nashabayo loan kabandi yenda kutungura abyo bwiga bwanje kabura imotoka kandi nimpiga abantu mwena abatakatayiro mu Sako yitu bataho mu Rutoche Sako abo kuba etuyambere munonga nyonka Anet banke nyambi na family yanje ahubwo kuba ngiya yo sente nasumisa abana banje abacereze yo gukora kurunje mu Sako eji barongwirwe Sako ya Rutoche bwa hateye n'amatajana bamemba barukike 13 obugiga bwa billioni 2 na miliyoni 800 hamwe na savings zurukika billioni 1 na miliyoni rushanju amakuraga gashakwa Abraham Muganzi.